Yes, hermanos en Cristo Jesús, hay un reco cuyo en como Dios by 1 Timoteo capítulo 2, ojilej by versículo 7. Lanan con canja vivan a oración. A una oración de hermanos, un chahde cabal miman se dieta al chivat na hinco vida y cap setal miman yelap no hinco vida cristiana chon chahle bay comam Dios y chico cuyon iscane comam Dios. Ahí cap se dieta miman yelap no. Entonces hay un yin cuyon yipan chah. Abay versículo 7. Explican un versículo 7 ti chonchale yuhe yalo mal el yabishal Jesucristo. Tutuna chama apóstol Pablo lanan anon chama lanan yalon cham tol chonchale. Entonces hay versículo 7 acham chiyal te hay un versículo ti machiyal pa hay un versículo ti tol hay un yih becham a el Dios comam Dios aton yalo mal el yabishal Jesucristo. Entonces eche gilo en un versículo 7 tías hermanos kawalwa cheja inaje yalo mal el yabishal evangelio mal yabishal Jesucristo hay anima hay machel ajunto es especialidad ajunto chiyune kauchik as con ulyin pues mansabat elo hun pei baletu palta choche hep tol chon chahli yu y también cha capas ofrenda paye cha unos kolwal paye yu tol askatol achun lana nalon el yapis al Jesucristo y eto he si versículo 7 te askati waliel chiwala kamchinaho tolmas a la ibopiso walon el hun apisti maskin ala yok chech bejo Jesucristo yuhin kuyune man Israelo yin kuybe akau yel yet wachiyao que kul yin cham. Sí, un versículo 7 10 hermanos. Entonces acá di lanan yalon bacham Pablo lanan yalon identificar bacham Pablo como evangelista, misionero cham, evangelista cham, pero hay experiencia cham yin pastorado capasó. Santol cha chamna pales bay Timoteo se chutmul na pa yilon to iskonap comam Dios. Entonces si chamas kadi waliel chiwala am chinaho sicham ay mi maxel che alon yin cham Pablo tol manjelo chal cham santol kaitu yalon cham kaiti tol mas ala ibo piso walon el hun apisti la itsetiu santol chal kaiti mas ala tiempo walon el hun apisti yudol ahun apisti chiyalte versículo 6. Si alguien Jesucristo, si versículo 6, está chomelzo uno chola hay versículo 6, ulia anachpakamo yetwat si he colcha masan el ánima yu, ayet mas hay tiempo algún día mas Allah el yabishal Jesucristo. Entonces más junchi alon el yabishal Jesucristo achama apóstol Pablo. Sanshi mas Allah ibo piso walon el hun apisti. Ay chihape hun sank aneti tehan chok yip ko pisan sechi hut hilun to hun mulla hilti es hermanos. Kocha lechi yalon ay tena ay hunok chech banele masya mama sya chuche nani al ay nakti que todos wasin da hun mulla hilti a tu hun con autoridad delegada
mana hun mame chuche tu mas ab hunsa alpay nakti que tol juan en la humul na el ta tol ayin hun tik ahab tu chha ko nabal entonces askatol chhe halone mahwi khetset chal hundi akhsatinani shin tachik anle lai makchel mashalone akumam mashalone tashi entonces allí punk anetu allí punchek paniletu aska hun versículo 7 di mak mashaon yich becham apóstol Pablo yalon el yapis al Jesucristo akomam Dios entonces tatol akomam Dios mashalone mo chi ap laitsechi yal hun ap istishin y chech panile tola Jesucristo mas cambio koyop tahil yinte cruz man anima china naho mana cham apóstol de china naho hun ap isti palta akomam Dios mas aon yalil cham Santol Masial Jesucristo va biskuibom hace el hun apesti by masan el luli banginal makchel chao hinkul ka chao bautizar ba o colcha ho mak masaloni a Jesucristo y la vi bueno más que ala yo chech bejo Jesucristo yuhin kuyone man Israelo abi hay especialidad llama apóstol Pablo yu yalon el chamwach apish yet kolpanilep ay man Israelo setiu shankai tu yalon chamaska tu yu tol aep kono Israel yet un tiempo al tu anaonep tol asanep ay yet un evangelio tu tol asanep ay yet un kuibe tu Yuhtu Santa Cheyil by Hechos capítulo 10 Ascatol el puralil mastocha Pedro by Yatu Cham Cornelio Asha by capítulo 11 yet Hechos Kachihiloni Chitsula el Cham Pedro Yuheb Heb Israel tu Set Chanchastoch by Hunsan Winach tu Hunsan man lo circuncidar tu shi Yuhtushin Shantol Ayip Cham Apóstol Yalon Gaidi is especialidad Chamshin Tolchi Yalol Cham Yapish al Jesucristo by man Israelo. Hay un Shatset al Gaidi Yuhin Kuyo le man Israelo Yin Kuipe Akawiyel. Yet Yalon Cham Gaidi Hun Kuipe Akawiyel. Moh chihao quinco culshin, mamoh masan el ánima chichaya pun apesti, porque hay un speech el versículo 7, cuibe akabiel. Y el chialon cham cuibe akabiel, chial el abnoxentol hay pas cuibe man hielo chialdo, hay toni, hay. Entonces, a un cuibe yin evangelio ti, Yochuan comam Dios tol masan el anima chiao hinkul. Shan asech el alech el hun apisti. Pay masan el yupankinal si. Akala Juan 3:16. Kawal ay iskam kulal comam Dios tiene anima yulyip ankinal ti si. Yechialon yulyip ankinal masan el los 5 continentes yulyip ankinal ti. Mo Chaib yap hun apisti. Shantol ach maya la chabe wachet kol panile hundi am tohol. Entonces yutu shanchala yek kuipe akabiel yet wachia ke kul yin cham ahun cham gaidi aton Jesucristo. Bueno, hay versículo 8. Yutu chivoche chichahlie winach by hun lugar. Setiu sancheliche ton kane yuhtu atohun de chala en español razonable, con mucha razón.
Ahun mulnahil chul evangelista tu man common mulnahilo. Asan shan ohun mulnahil tu kamiman yelap no yip an masan el mulnahil. Yuhtu si chivoche chichahli binach bay hun lugar. Paldatzet makchele chi apla ischahtu ahun de chivila indip ay versículo 8. Heb tolchok yo piso ischah heb chok peal ischah tishti. Si versículo 8 yuhtu chivoche chichahli binach bay hun lugar. Palta set bilili spishanep, set bilili ep, yet wat och yip, yet wat ayip con oraciones, hermanos, hay una recomendación, hay versículo 8. Aep chiyah kap kan, kaschichahli, yo alilo habwat ispei palep, yulsat Dios, abi. Yuhtol ayon chikup ay palne tol chihiwalah ko kapkan chi haloni chon chale bay comam Dios palta shi un versículo 7 ti tol yo alil what is ay pale sata Dios abi. Entonces efectivo es cha hun yunin al comam Dios tu ayip peal porque anak Satanás supo yuchon dohnach satzial hun alon el apistu y también hunok satzetal chiala yuhtu manch set yetal chi alte laip aeb anima man ojo setiata los alte la ipaeb anima evangelio hapchi alla el paeb anima yap ishal Jesucristo chi alla eloh yutol aipai ako kinal yulip ang kinal di ako kabil yulip ang kinal di achi alla eloh o kanin evangelio o wat hakul si ato hunde chehon sanidad o wat hakul o kanin evangelio palta mana junto chalte hun evangelio ti kol panile chalte hun evangelio ti yin Jesucristo. Entonces ay chichale yuh yechi alle el evangelio sinchi ay what is PayPal, what is not al sata comam Dios, ay tu og yo piso is cha. Chinata kawan mas pechalo by templo, ay hun mashiach apkan, mas chale by comam Dios, mahap ap la is cha hundu. Chet yuh tol kap sat. Ay pas hunchi ay no hanoch. Amchia kapkan kachiyohtan eles yoptahil tolap ahunto mas aplay pasischa hun publicano hun tehom el tolap al ahunto mas aplay cha kayup tahiles hermanos palta kaito yalons anuns ipil kandi kaito yalons an kamo hapchichun kulale abi mano hap owalohe si san ato hunde chihon antecedentes y la bieche wok anon comuna el país uno empresa si hay antecedentes penales checan ahí antecedentes policíacos entonces está la cusan hay antecedente maha chala y país un oficina tú. Así que hermanos, ha hip kuwat ne o konapal yul kap komam Dios. Ha hip kuwat ne lo kopei pales hermanos, aska tú chokyo piso kocha yet chihalon el ane Dios.
Ahundisin Chihilkan Bay 1 Timoteo 2, 7 y 8. Oco comam Dios que hermano y uno Javi.